Karbi Indigenous Youth Council ban patirpi ponsi luchin lore asai kulat ke pamanpon. Menthe mate number athoi nifai crate trok pa nifai crate trok si mateonga che klorani. Nini aparman Karbi Indigenous Youth Council ban patirpi ponsi luchin lore aputa kacethan kachimamai ke padopon. Mateonga che klo nifai crate trok pen pangcheng ponsi luchin lore aputa. Mate methang ani malaman sosi kachichini le thodja fansi bangsa mai pedopon lo. Saikulat petang det pen radamai pi stami padopon lo. La bangso amai KIYC amai po bilison terang pensi mai cari pondo la bangso amai lo ali sar po amana peng pen nilip MSC po betro rong pi chetong don anporta Dharam Singh teron KIYC BD sar kangjang terang KIYC BD sar long sing be la pen advocate dhonison lekthia tum chetong don si mayardi pidon la bangso amai long ong dong aron barin kirima tum chetong don si nesen pen bangso amai pichun ponlong pamelo nilip pen Philip Tiso loti kimi news Karbi Anglong Fraksi Perangki Tenang Rat Perangki Pitung Depan Tuan Nikah Samka Dong Ten Curuno Lucin Lori Bangke Lake Nonil Tumbu Bikini Tumle Kepitong Apakali Karbi Akhai Nang Plang Rap Karbi Akhai Tung Hakku Benta Coki Pensi Nang Plang Rap Lo Masih halas so kaya hutame Lucin Lori Tanang Plang Doko Karbi Akhai Pen Pecerap Doko Misalnya Lucin Lori Bangke Ini Karbi Atung Si Corpi Nepal Cen Lu Pulau Apang Si Lu Besi Cingkiji Je Bangso Lu Cingkije Lasos Alu Cingkije Pangke Losen Pusir Pulau Masih lasos Alu Sen Bangke Lake Pinia Sekatli Pinia Ke Thoke Jirji Ke Mejima Ke Chok Chejima Ko Pinia Ke Let Ke Pet Ke Doko Ima Dungi Jima Labangke Utumla Karbi Indigenous Youth Council Labangso Youth Council along kaprek along utumla Lori Labangso Saigan Potong Makasi Patumi Ben pada matiang kai petrol si Harman dan anam lagi atau instansi along nanti apa Labangso Lucin Lori Karbi itu Roy Barin mati aron Barin ahim pen admin Roy along absen Roy sama paten yang kita mungkin sama solusi bisa menanggung kajarap itu nih delapan so admin hukum ahim tadi kita mencoba Labangso alam amka konsep itu kami terima Labangso alam terpercaya bahasa Labangso Lucin Lori Lang Patumi dan satu pondok Number Hawara Long Karbi Aron Barim Ke Kroe Tum Lucin Lori Puat Tumu Pusar Ben Citamom Labangso Atumu Patumi Pen Lo Saikulat Itu Bini Gala Kitu Siarani Lo Labangso May Long Alang Tum Ahin Pen Dilipan Nang Halo Bini Likitong Dom Lo Tapen Group Party Lo Organizer Committee Tum Doan Engineers Youth Atuman Sonsi Asai kita yang kona pot ni jadi pela Group Party Akenang sot Mike Jongsi Hangan nim Kroe Tum Jongsi Alang Tum Tingki Jikhan Awe Ba Workshop Awe Asai Kulat Bi Protang Te Kurmi Isoi Janga Tum Ke Hoitu Alang Tum Jini Ret Tekhiret Tahai Ate Non Ke Modernization Apirot He Asi social media long nitum sikoi ke la social media long nitum ke gelangdun kabur idun asi lahan nim rupong anak tu pang nitum citeng neda titi asi lahan setame nitum betang anim betang at horom bang tikoi pemit ke pan kacithan kacimu bang ke akenang sot kusi dari alang tu akiru party asal